Nggih, Rahjang Semang, alit-alit Pak Guru sareng sami, sane jegek-jegek niki, sane bagus-bagus talar ring rahinane mangkin kecunduk malih sareng Pak Guru, guru bahasa Bali. Sedurung awet pepelajarannya mangkin ngiring sarang-sarang ngrasiti ring Ida Sang Yang Widiwasa, santukan asung kerta wara nugrahan ida, kiraga persida kecunduk, iriki ring galahe becek puniki. Melarapan untuk pangajan limat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nggih kalar mangda ngresep niki pepelajaran alit serang sami, mangda meresap niki. Ngiring serang-sarang doa dumun manut kepercayaan kalar agama masing-masing. Berdoa mulai. Nggih, puput. Nggih ring rahinane mangkin pepelajaran bahasa Bali nika indek ke materinya nih sampun kesobiahang Pak Guru ring WhatsApp grup nggih dumada-dumade sampun kepelajahin. Kewentanan tujuan pepelajaran ring rahinane mangkin nika mangdalit-alit presida memahami ugar-ugar penulisan pasang aksara ardhaswara dalar uning menulis aksara Bali sesuai ugar-ugar pasang aksara ardhaswara secara mandiri. Indeks materi sene sampun kesobiahang Pak Guru sampun kepelajarin nggih. Pasti ke sampun nggih. Sampun nika Nanging wentan sane lupa pasti. Nggih, wahau kede. Mungkin sobiahang Pak Guru malih nggih sinambi mengingat-ingat nggih. Nggih. Sane mangkin ngelantur pepelajaran indek pasang aksara Bali, aksara ardhaswara. Mungkin sampun kelas 5 niki. Ring kelas 3 utawi kelas 3 sampun ngawit melajahin aksara Bali. Lantur kelas 4 sampun ngelantur malih indek wangun gantungan, gempelan, talar pengangge tengenan. Sane mangkin ring kelas 5. Ya, ring kelas 5 lanturang masih malih pasang aksara indek aksara ardhaswara. Nggih latarang Pak Guru dumun akedek. Ring bahasa Bali ke surat nganggen aksara Bali miwah huruf Latin. Ring bahasa Bali nika pasti ke sampun benten aksara Bali miwah huruf Latin. Nyurat Bali manut pasang aksara Bali, nyurat Latin manut ejaan Bali Latin. Nggih, ring nyurat aksara patut nganggen aksara Bali yang Latin nganggen Latin. Pasang aksara tegasipun ugar-ugar nulis aksara Bali. Akeh ugar-ugar rikale nyurat aksara Bali silih-silih nyane wenten aksara ardhaswara. Nggih, sane jagi ke pepelajahin mangkin. Dalar aksara ardhaswara ke bawah aksara setengah suara. Ke bawah sekali punika, duaning aksara ardhaswara punika maduwe kawigunan kekalih. Nah, cek mirangan dumun niki, randokan nembe niki boleh pelajaran niki. Yening kasurat mejajar, aksara punika mewasta wianjana utawi konsonan. Yening kesurat pina kegantungan, aksara punika patah kadi aksara suara utawi vokal. Nah niki, ada kecingak nih. Ampun kecingak niki contoh aksara ardhaswara. Ampun nggih. Sampun, Pak. Ampun. Nggih. Niki wonten aksara ya, ra, la, muah, wa. Niki yening dados konsonan. Surat mejajar nggih. Yening dados suara vokal, bentuknya nih mau bahas kadi puniki. Yening ya berubah dados napi nika. Napi wastane. Nanio, Pak. Nanio nika Pak. Nggih, yening ra guung, guung. Yening wa ku kembung, yening la gantungan le. nggih, tetap nika nggih, dados gantungan la. Nah niki. Ring suara puniki kawang imo sesuratan aksara ardhaswara pinaka konsonan. Nah, pun becek nika wacan. Untangnya nih, nah untang ring sesuratan aksara ardhaswara puniki, punapi sesuratannya nih atau tulisan. Nah, nika sane kawacen, sane kaanggen nyurat aksara Bali. Samian nika dados nih, ini aksara Bali.
punapi kewaciannya nih kadi asa punika centernya nih tapi nyurat aksara Balinya nih. Nggih. Ampun Rohiriki ampun. Iba aksara ardhaswara pinaka konsonan. Ampun nggih. Pun ngerti sami. Ampun. Kakean minat. Sampun, Pak. Pak Guru. Ampun. Nggih yen sampun coba mangkin rerahang Pak Guru contoh siki-siki mantan soang-soang sisio nggih. Mangkin panggil Pak Guru dumun. Dayu, ican siki dayu. Contoh. Saneyo niko tabio, bener nggak Pak? Nggih. Oh, yang tabio, nggih, patut. Malih mangkin loh deh. Imbo nyane tuwung. Napi? Tuwung. Tuwung. Ngangen api nih kok? Ngangen. Wo. Ngangen wo, nggih. Patut nih Pak. Wih, patut pisah nih kok. Ngelantur mangkin, Heni. Tiang Pak Guru. Nggih, Raris. Ane ngagen. Iya, biu. Biu, talar ngelantur mangkin. Sira mangkin Pak De Bagus. De Bagus, Raris. Siap Pak Guru. Siap, ngangen api nih kok? Kanggo aksara ya. Ngangen iya. Nggih. Rauhiriki riantukan sampun persidang ician imbo. Kan Pak Guru mungkin ampun ngerti niki. Pun tatas ngerti niki sami. Sampun nih ke Pak Guru. Sampun Pak Guru. Sampun Pak Guru. Nggih. Lanturang Pak Guru yang kan nggih. Nah, sana mungkin reng suar puniki kaunggahan imbo sesuratan aksara ardhaswara pinaka suara vokal utawi rangkapan ia muah ua. Nggih. Mungkin tunas Pak Guru dari wacan imbo niki Bu Komang. Komang. Nggih Pak Guru, Nggih, tiang. Raris. Wacan jebos. Nike, pertama tabuan. Kawacen tabuan. Sesuratan sane patut nike tabuan. Nganggen suku kembung. Nggih. Lantur tamiu. Kawacen tamiu. Sesuratan sane patut tamiu. Melantur cakre. Sesuratannya ne cakre. Sukle. Sesuratannya ne sukle. Ke Pak Guru. Nggih, semua Mang. Nah, sana makin reng imbo sesuratan aksara ardhaswara pinaka suara vokal. Kiosang reng contoh sane sampun karanin Pak Guru niki, sira persida malih mangkin. Nah, ngisianin contoh sane pinaka suara vokal. Sane nganggen suku kembung, nanio, cakra, miwah, gantungan, lo. Sira presida tunjuk Pak Guru malih napi pun napi. Panggil mantan nggih, Mang Dasami boleh nggih. 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 Saneka pertama Gusti Puri Dumun. Contoh siki. Contoh nyane kuace nih ke Pak. Nggih, kuaca, kewacian pun api. Kuace. Ngangen Ah, suku kembung. nggih, patut. Pun becik nika. Pak Guru. Mungkin. Nggih, Yang sira niki Pak dados Guru. nih. Mita Pak Guru. Nggih, Mita, Raris Mita. Piana dados piana. Nggih, nganggen api nika. Mita. Nganggenannya nih ke Pak Guru. Nggih, patut. Sane mangkin Eni. Nggih, tiang Pak Guru. Kakwe, nika nganggen suku kembung. Nggih, nganggen supemung kakwo nggih. Ih, patut pisan nika ini. Lantur mangkin Pak Dayu. Guru.
Swastiastu Dayu. Bi macet ya. Biasa. Nggih, biasa nganggen api nika. Pura wawu laskone biasa, Pak. Nggih, nganggen api nika. Nania. Nggih, patut. Pun sami becik-becik contohnya niki. Biasa. Mangkin, udah Nania, bagus. Pak. Nggih. Udah bagus mangkin. Iya Pak Guru, contohnya tiang, Nggih, nganggen api nika. suratannya Nggih, nanya patut. Dewa mangkin. Prelayo, Layong, nggih. Niki contoh nganggen api niki, penganggen suaranya nih. Regung Pak Nggih, Guru, patut. Nah, sira durung niki nggih. Sira durung ician niki. Komang. Tiang durung Pak Nggih, Guru. komang Nggih. demunan komang. Kuangin. Nah, kuang. Kesurat kuangin. Nganggen suku kembung Pak Guru. Nggih, patut wih. Pun becek-becek niki, pun wagat-wagat niki sami. Mangken sira durung? Yang Pak, Ah, tapi sira niki nggih dados nih. ya, Udah nyingak niki. Oh, nggih, ralis. miara, Miara, nganggen api nika miara. nganggen, nania, Nganggen ania, nggih, patut. Ampun sami ngicen kinten nggih, contoh nggih. Ampun nggih. Ampun. Sampun. ampun ya, Nggih, Pak. cetatnya nih, patah sekali sane wawu, ring aksara ardhaswara pinaka swara vokal, yening nyurat aksaranya nih, patut sekadi napi swara utawi napi sane kewacen. Nggih, sekali contoh-contoh wawu, tabuan, tabuan tulisannya. Nggih, nanging kewacen tabuan. Sesuratannya nih pastika nganggen wo tabuan punapi carane ngwacen sapunika carane nyurat aksara Bali. Kalar wenten tamiu. Tamiu. Kewacen tamiu. Sesuratannya pasti nganutin atau tulisan aksara Balinya nih pasti nganutin suaranya nih utawi caranya nih ngwacen. Nggih. Tahu hiriki rumun? Punapi talit sampun? Rau hiriki rumun sampun nggih? Sampun, Pak. Sampun nggih. Ampun, Sane mangkin. Ining sampun. Nah, sane mangkin ijen Pak Guru contoh siki paragraf. Siki paragraf nggih. Siki paragraf sane ngranjing 3 utawi 4 niki lengkara. Durus rerehang sane ijen sane nganggen Pruno sane nganggen aksara ardhaswara. Nggih mangken numun. Nah, niki persidah nggih, kecingak nggih. Sampun Pak Guru. Niki lengkara-lengkara kirang langkung 3 lengkara niki. Nggih, sane kedara sang siki, sane mangkin alit-alit rerah sane cen mantan sane nganggen aksara utawi pengangge ardhaswara. Persidah kecingak nggih, napi kurang agam niki. Persidah. Sampun. ampun Pak. Ampun nggih, rerah dumun. Sane cen mantan nganggen aksara utawi pengangge ardhaswara. Tiang Pak Guru. Sira niki Heni nggih. Nggih. Nggih, Heni. Leres napi. Keruna
Krona sane nganggen pengangge arda suara sane pertama nika wonten abian Pak Guru nika nganggen nanil. Nggih, patut ini abian nganggen nanio. Tulisannya abian. Nanging sampun pasika Abian. kewacan abian. Nggih, Nggih. nganggen nanio. Sama Pak Guru. Nggih, nglantur sira malih. Yang Pak Guru. Mita nggih. Tinggi Pak Guru. Nggih, raris mita napi. Niki ring lengkara sane kaping kalih wenten IA. Dados nyane iya. Iya, nggih. Anggen iya. Sesuratane nggih IA. Nggih. Pasti IA sampun dados kewacen. iya, iya. Nggih, kewacen iya nganggen iya. Patut Iya. becik Pun mita. kenten niki wenten taler Pak Guru malih siki. Siap. Nggih. Dados siap. Nganggen api nika? Patut nika Pak Guru. Patut bisa nika. Nganggen api nika? Siap. Nganggen nania Pak Guru. Siap. Iya ning siap nika. Salah nih Pak Guru. Nggih, coba Dewa Nggih ampura menapi. Pak Guru ya di Iwang. Dewa bersedia mencekang niki Dewa. Siap niko nganggen iya Pak Guru. Siap. Nggih, siap nika. Siap nika nganggen iya, siap. Ndak mungkin nggih, siap nika. Ya ning siap nika artinya bersiap atau bersedia nggih. Niki kewacen siap. Kentan nggih nganggen iya. Patut Dewa. Contoh tiosan malih. Tiang Pak Guru. Nggih, Komang. Miare. Miara. Nika Nggih. kasurat miare. Nganggen api nika? Nganggen iya Pak Guru. Miara. Nganggen iya patut api tan? Patut. Patut. Nggih, nglantur sira malih. Tiang Pak Guru. Gusti nggih. Nggih. Nggih, ngapi Gusti? Wenten Kruno Tabio. Tabio, nggih, tabio. Nganggen nanio. Nganggen nanio, tulisannya nih tabia, kewacan Nggih. tabio, sesuratane nganggen. Nggih, becik. Malih siki mantan. Malih siki mantan sira niki. Tiang Pak Guru. Nggih, raris. Kruno Kladi. Kladi, nggih, kladi. Nganggen Nganggen api nika? gantungan lo. Ah, nggih, nika nganggen gantungan lo. Pun sami nggih. Malih siki Pak Guru. Ah, malih siki raris. Heni niki nggih? Krona muah. Inggih. Nggih. Krona muah. Muah. Dadosne muah. Muah. Kunapi? Muah, kinten. Muah. Nganggen W. Oh, Nganggen W nganggen nika we. Pak. Oh, muah kinten adosne nggih. Nggih, sampun becik nika sami. Rawuh hiriki ring contoh kalimat puniki wonten pitaken utawi sampun satas ngerti sami? Alit-alit sane Sampun. bagus-bagus, sane jegek-jegek. Sampun Pak Guru. Oh, sampun nggih. Ah, nggih. Nah, ampun nggih. Untangane utawi cutatnyane yeni nyurat aksara ardhaswara punika patut sekadi punapi carane ngwacen. Nggih, punapi carane ngwacen kenten sesuratan ardhaswara nyane. Ring pertemuan rahinane mangkin, nah sira presida nyutetang utawi memberi kesimpulan napi sane sampun kepelajahin wau. Sira presida niki.
Ini coba ini simpulang tapi sareng sampun kepelajahin ring rahinane mangkin. Inggih sesama Pak Guru. Nggih. Saya sampun kepelajahin rahinane mangkin inggih punika indek pangangge arde suara. Nika wenten nanya, wenten wong, wenten tenganan le, taler, wenten gantungan le, nanya, guwong, gantungan le, taler suku kembung. Wah, nggih patut ini nggih semua. Ring rahinane mangkin antuk nguji pengresep oleh talit ring WA group. Jadi sobiahang Pak Guru indek soal sane ngenenin indek pengangge atau utawi pasang aksara arda suara nggih malih bos sobiahang Pak Guru indek soal nika dikumpul paling lambat nanti sore. Nah, genten nggih indek soal nanging untuk soal keterampilannya nih malih bos segi sobiahang Pak Guru talar indek siki paragraf sane mendaging 4 utawi 5 kalimat nika indeks keterampilannya nih kumpul ring pertemuan sane malih pisan utawi minggu depan nika dados nih nggih sampun Sampun nika Pak. sampun nika nggih ning sampun dumada-dumade niki ngeresep sami letalit persida kangen kepungkuran niki pelajaran niki mungkin ngawit ring SD ring SMP talar apalagi ring SMA nggih hanya sedurung puputang Pak Guru pepelajaran ring rahinane mangkin ngiring sarang-sarang berdoa dumun dumada-dumade iki materi sane saben kepelajaran mangkin nekat utawi ngeresep nika ring manah kali sami nggih berdoa mulai. Nggih puput Pantah sapunika Pak Guru Presiden nyarangin ngiring alit-alit melajah ring rahinane mangkin pindah ke penyina batur putang angangen parama santi. Om santi 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 om. 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 Angge sukses